ni ikipe ya Gasogi n'ubundi iraza kuza ibizi ko ikipe ya Rayon ishaka gutsinda, imaze imikino 6 idatsinda, ifite inyota nyine, iranyotewe kuba yabona ayo manota 3, iraza kugerageza ifungure yatake. Ikipe ya Gasogi nayo irakora uko ishoboye yugarira izamu, ari nakibara ko yabona igitego, kuko biragaragara ko kubona igitego mu izamu rya Rayon kuri Gasogi birashoboka. Amosi nuko twari tubivuze no mukino tugiye kugarukaho byimitse, ni match ikomeye cyane, ni match ivuze byinshi ku mande zombi, yaba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, yaba ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United. Wakibaza ngo iyi match iri gukomezwa n'iki? Amosi ndakubwira ko mu mikino 5 iheruka, ego, ikipe mu ngubwo muri 2 iheruka vuba vuba, izi kipe zose zaranganyije. Match ambere banganyije 2-2, ikurikira banganyije ubusa ku busa. Muri match 5 ego banganyije 2, Rayon Sport itsinda 2, Gasogi United itsinda inshuro imwe. Urumva ko bikaze, ni match iba ikomeye ku mande zombi. Ni match igiye kuba Gasogi iri ku mwanya wa 12, ni match igiye kuba Rayon Sport iri ku mwanya wa 5. Rayon Sport irashaka gutsinda kugira ngo ikomeze kuba yakinjira muri Big Four, ndetse kuba yakomeza no ku mwanya wa 3 n'indi myanya yose iri imbere. Ego ni ikipe ya Gasogi nayo ishaka kuva iri ku mwanya wa 12 ikaba yakegera muri handi yahoze n'ubundi mu myanya 7, 8, 6. Ego kandi biracyashoboka. Urumva ni match ikomeye ku mande zombi. Wowe Amos mu mboni zawe ubwo ngubwo twinjiza no mu kibuga hose, ariko urabanza tubwire n'uburyo kwishyura bimeze, uri kumva? Ego ni match ubona ute mu mboni zawe? Navuga ko mpereye uko kugura amatike bimeze, kugira ngo abantu bagura amatike vuba vuba ubundi baze kujya kureba match bameze neza. Kugura tike na akanyenyeri 939, akanyenyeri 3, akanyenyeri 2 urwego, cyangwa se ugaca kuri website www.sportspass.rw. Noneho match abantu barabizi ko irabera muri Stade Amahoro ku isaha y'isa 4, ubwo ni ikipe ya Rayon. Naho haraza kuba habanje ariko indi game ihuza yo muri CAF Champions League, ihuza Al Hilal ndetse na Berkane. Icyo abantu bamenya nuko nugura tiki imwe urareba match zose. Lower ball cyangwa se hariya nyine hasanzwe, ego hasi ni inoti ya 2. Inoti ya 2 ukareba imikino 2, ukareba umukino mpuzamahanga wa Champions League kimwe cya 4 second leg, ukanareba umukino wa championnat wa Rayon ku isaha 4. Hanyuma muri VIP ni inoti ya 15, muri Skybox ni miliyoni, naho VVIP ni 50,000, executive seat ni 100,000. Nuko nguko kugura amatike bimeze. Akanyenyeri 939, akanyenyeri 3, akanyenyeri 2 urwego, ubundi ugure tike yawe. Ngarutse rero ku kibazo warumbajije, navuga ko no mukino uri buze kuba ukomeye cyane, kuko utunyuriyemo mu mikino ishize yagiye huza no makipe ukuntu byagiye bigorana, igendanye no kuvuga ngo Rayon ngo ni ikipe nkuru ngo iratsinda Gasogi, bihabigoye ni itsinda byagoranye. Navuga ko ni ikipe ya Rayon itameze neza, icyo ni kimwe muri iyi minsi. Impamvu ya mbere abantu barabizi yatandukanye n'umutoza ku munsi wa 5 nibwo bashyize hanze itangazo rivuga ko batandukanye n'umutoza ku bwumvikane, ariko iyo umutoza agiye mbere na mbere hari ikintu nyine ubutakaje, nubwo ari umutoza utari kumuyitwara neza cyane, ariko nyine ubona ko abakinnyi nibura bari batangiye kumenyera imikinire ye, ahise agenda. Rero Romami nubwo yari yungirije nawe yari ahari, n'ubundi abakinnyi basa naho baziranye, ariko harandi makuru ari kuvuga ko bishoboka ko baza n'undi mutoza. Ubwo rero ibyo byose nyine nibivanga abakinnyi, ariko ngiye mu kibuga byo ntabwo nshaka kubigarukaho cyane, reka mpita njya mu kibuga. Navuga ko ni ikipe ya Rayon itameze neza. Umuntu yakwibaza ati se kubera iki ikipe ya Rayon itameze neza? Ni ikipe ya Rayon Sport imaze imikino 6 nk'uko bivugaga yikurikiranye itazi gutsinda uko bimeze.
imikino 6 ubwo ni mu marushanwa yose igikombe cy'amahoro nyishizemo ndetse na shampiyona. Ibyo ngibyo ni ibigaragaza ko nibura igendanye no kuba Rayon irimo iragaragaza ko ifite amahirwe menshi ku gikombe. Iyo uri muranganya iyo mikino amahirwe barimo aragenda atakara gake gake. Ariko ngewe mu mikino nabashije kubona bimwe mu bibazo nibura biri gutuma ikipe ya Rayon itabasha kubona ibitego byinshi mbere na mbere, ni ikipe urebye imikinire yabo ikigendanye no kurema nyine uburyo bukora igitego ni ibintu biri hasi cyane. Kuko abantu barabizi witwa mbere na mbere mu kibuga umuntu urema uburyo ni nimero 10. Iyo ngibyo abantu barabizi. Ni ubwo Abedi ntaho hari, abantu barabizi. Witwa Tony Kitoga nawe akenshi ntabwo akunda gukoreshwa, agenda ahinduranya n'uwitwa Tambwe Gloire. Kandi Tambwe Gloire nawe turabizi ko ni umukinnyi mwiza ushobora kugufasha mu gendanye no gutsinda igitego, ariko ntabwo ari mwiza cyane ku buryo yagufasha mu kurema ubwo buryo bwo gutsinda igitego. Ibyo byose rero bikahita bituma ikipe ya Rayon igendanye no kurema uburyo kiba gikeya. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu ari nacyo cya kabiri ni ikipe ya Rayon nyine isanzwe ifite abakinnyi b'abawinga bayo, abantu barabizi. Ubwo ni Basane, Cindy Paul Jesus, Finyinu mu gishadije yaravunitse. Na abakinnyi b'abawinga nabo ntabwo ari babakinnyi bakora ibitego byinshi, kuko Cindy Paul ashobora no kubona imikino 20 atsinzemo igitego kimwe cyonyine, atanze assist imwe yonyine. Uwitwa Aziz Basane ni umukinnyi mwiza ufasha mu gendanye no kugora adversaire. Kugora adversaire mvuga no kubagora bakaba bamukorera ayo makosa, bakaba babona ayo macorner. Iyo byose n'ubundi biri muri cya gice cyo kurema uburyo, ariko nawe gendanye no gutsinda ibitego ntabwo ari hejuru cyane. Ukahituza kwa Vinyino nawe ntekereza ko nawe nuko nguko nagendanye no gutsinda ntabwo ari byiza. Niba rero nimero 10 urema ubwo buryo bwinshi atameze neza, niba abakinnyi bo mu mpande nabo batari gutsinda, ubwo se umwatakazatsinda ate? Biragoye. Aho ngaho none uzi kiba kigiye gukurikiraho, cyangwa se kugira ngo ikipe ibone amanota 3 ikifasha noneho ni tactique z'umutoza. Aho ngaho niho ubuhanga bw'umutoza bugaragarira. Urumva igendanye n'ubuhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo ntabwo birimo biragenda neza. Yego. Ubwo igikurikiyeho ni ukuvuga ngo ese umutoza ibyo ngibyo namara kubibona none ubuhe buryo ari bukoreshe kugira ngo abashe kuba yabona amanota 3. Iyo ngibyo impamvu mbivuze ndahita mbihuza n'ubundi ni match ya Gasogi. Yego. Ni match ya Gasogi. Ni ikipe ya Gasogi n'ubundi iraza kuza ibizi ko ikipe ya Rayon ishaka gutsinda, imaze imikino 6 idatsinda, ifite inyota nyine, iranyotewe kuba yabona ayo manota 3. Iraza kugerageza ifungure yatake. Ikipe ya Gasogi nayo irakora uko ishoboye yugarira izamu, ari nakibara ko yabona igitego. Kuko biragaragara ko kubona igitego mu izamu rya Rayon kuri Gasogi birashoboka. Nubwo wenda bidakubiye kenshi ariko birashoboka. Ibyo ngibyo Gasogi iraza kubibizi. Kandi twabonye ko ikipe ya Rayon noneho idafite abo bakinnyi bari bubashe kumena cyangwa se gupenetra muri abo bakinnyi ba Gasogi. Aho ngaho ikiri bube gikurikiyeho noneho no kureba ati uwitwa Romami araza gukora iki. Aho ngaho niho ubona nyine umutoza ahindura umukino, ukabona akoze sabe imwe wenda iri tactique irahindutse, ikipe ibashije kubona amanota 3. Iyo yose nyine turaza kubibona mu mukino. Ariko icyo mvuga ni umukino ubuze kugora ikipe ya Rayon, kuko igendanye no gutsinda nyine turi kubona ko Rayon biri kugorana. Yego. Kubona amanota 3 ni ibintu biri gusa nkaho bigorana. Kandi nabigarutseho kenshi, ngira ngo abantu bajya bakurikira ikiganiro cyacu cyo ku cyumweru barabizi. Ni ikipe ya Rayon mbere na mbere ikintu isabwa cyane igomba gukora kugira ngo n'ibindi byose, ikipe ya Rayon igomba gukora uko ishoboye ikabona igitego byoroshye kugira ngo sezo ya Rayon Sport igende neza. Ni ugukora uko ishoboye ikabona igitego byoroshye. Ibya defense ntacyo bimbwiye. Nushaka urinde gute ariko igitego kibe cyabonetse. Ibyo ngibyo impamvu mbivuze neye abantu bari bakase zishize. Ni ikipe rero iri ku gikombe ubona ifite ubushobozi, ifite imbaraga, yarahatanyigera no kuri journée 3 za nyuma ikiri ku gikombe. Ariko bimwe mu bintu byabafashije kwitwara neza ngira ngo abantu barabyibuka. Bari bafite umukinnyi, abakinnyi babiri bari on form mugendanye no kurema uburyo, mugendanye nyine no gushaka igitego. Bari bafite umukinnyi nka Fanganya wari ugejeje ibitego 13 muri Fazal. Bari bafite umukinnyi nka Muhire Kevin wari ufite assist zirenga
10 na zingahe. Ariko kuri ubu ngubu byagorana kubona umukinnyi nibura muri Rayon ufite assist zirenga 7. Ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu biragoye. Rero ibyo ngibyo icyo mvuga nyine iyo kipe ya Rayon ikisabwa cya mbere ikora uko ishoboye igerageze ibona izamu cyane, nibyo bizasobanura umwaka wabo. Kubona izamu birakenewe cyane, ni nacyo kintu wavugaga n'ubundi Amos ubisobanuye neza muri bwa buryo n'ubundi dusanzwe tubivugamo. Ikibuga kigira ibice bingahe? 3. Si 3? Ni ukuvuga ngo igice cyo kudefanda icyo hagati gifatwa nk'ikiraro, n'ikindi gice cyo kwataka aricyo gitsinda, sibyo? Gifite izo nshingano. Noneho ni ukuvuga ngo mu gihe igice cyo hagati aricyo gikonekta inyuma n'imbere, yego inyuma bashobora gukora akazi kabo babifashijwemo wenda n'abo ba defensive midfielders, birashoboka cyangwa aba mediators, sibyo? Ariko noneho igice cy'imbere kugira ngo kibashe kuba cyakirwanaho. Hello everyone, ndizera aho muri mwese mumeze neza. Amanatu tukaba tumeze neza nkuko duhejeje imyitozo muri kano kanya. Amanigira umugisha mubona imbere y'uwanyu, naje kubasaba yuko ejo saa 12 n'umugoroba mwoza kudufasha mukadushigikira nk'abakunzi b'umupira w'amaguru, gushigikira Al Hilal, mushigikira ndetse na Rayon Sport kayifite n'urukino imatch yeze Al Hilal. Tukaba tubasabye kuza kudushikira kudufata mu ntoki muzaba mukoze. Kuri uyu munsi ku isaha y'isa 12 hano iwacu mu Rwanda haraza kuba umukino ukomeye cyane uhuza Al Hilal ndetse na Berkane, umukino wo kwishyura. Arabizi ko umukino wa mbere ya makipe yaranganyije, yaranganyije ubwo ngubwo yaranganyije ubusa ku busa, yaranganyije 1-1, yaranganyije 1-1. Ubwo ngubwo kuri uyu munsi hategerejwe kureba biragenda bite.